Etiri we enya bofre na wapemu ahwe na nipa tirimu esumpa eye se nipa woni ne enam achese woni se we die oyo yenko brebo wono no na eko eba achese woni no eche bibia no se nipa no pa emum na wose wusuru ne tina empenifo taka se suro de wo ben we san se de oben wono no na wonya wo a wo beye wo ene de ye arogosem a ababeto ya apono eso achese abusuafo ye de eba ababesom ye nuaba achese dodo na enim no anani din ebebeto edwa ese Priscilla Tega ai achese wono wo GH media eho na achese woko school na ye nuaba yi chese ye ofri Volta region na wode ebebe piemu ewo enkrankrodua yi mu no mu achese obepe dan ewo Taifa na wo ye na be ni dwumadie no emu no na enam se ne model ne nneoma na no enam so ema wokoko hia papa bi na chese wone no etu ye bata enkakranka ono a na ehwe no na chese ni nua wo ben no a ono susu ni din edi Beatrice wo kan eche ne se o wanya papa bi wone no eko out na emom wantimi ammo papa ni din amfa ankyere ne se na ne landlord a wone ne tie e wo Taifa eho no for the past week nie na just wo hu no ewo efie ho no na namsom ema wo mo ebu ni punu ne omu se da bi abaya no wo ma efie na wotwi eni entie no namsom ema ebusuafo enam ye Facebook ne nam ya be fontinten yi eso ed information abeto emontin se wo bibiara obehu eye Priscilla no wombo modian na won fresa number no na womo entimi enhwehwe womo edihye na no na nam so match se ya Taifa police for ekokonya ntie se nipa sumesi wowu eda baby ate so mkoko hu no na se abaya no ye twitwa no ye de noma awowo no na according to a police for no ensem omode etudwa na se enya ade bi ti se eye second de nemum akoye se pento ya bo any sharp object bia esa na ensewe ababeto eye abonten eno no na dodo na kasa ese na sese de edro eno no anase sese mpempenso asese wo mayi ye dro eno no ana achese wo bi etimi ayira be ba kumienu eno anu no behu na chese ye dead body na wo baba eden wo baba be fa anam na no nam so ama ene de amene wo kasa ede information asanso abepiemo ewo yapono eso eno na chese ye nua abayi it is alleged say or sign so a lesbian nemom or ne lesbian partner chese ni din ede Natasha ekoko piemo ewo hotel bi na za hotel honum ena wokokowu ede etoye na according to information na ebebeto yapono eso that was on the 22nd of May ye nuaba no ene na yonko Natasha no mukobuki hotel no around 12 noon ena womo ekoko share hotel room honum na ensamwa efri emu eba no echirima na chese ye Natasha no ene na yonko no ekoko buki hotel no a womo ewo honum no ye 17 minutes no amu no 1 hour 17 minutes ena chese Natasha no den efri honum a wamba biem wamba hotel honum biem achese numu na womo ediko hunu se yenuaba Priscilla ewu ede ewo edemo honum achese eno akwakoye ensem a circulate fa yenuaba yi Priscilla ewu no enwo achese ni nyina no ye ensem achese nkofo atete a anase de efri afane afa eba according to reporter edika bebeto yapono eso na achese Taifa police for HMA sharp object ena ye de ewo no enti could it be say Natasha no ena ekun wo hotel ho ena wo ye den odwane edi efri ho ana say man ya Beatrice ne ye Priscilla ni nua Beatrice ka ho asem say wo born ne kokwa na say wo ka kire ne say ye wo ne papa bi etu ye anamon na wantimi amo papa ne di ne wo no emom ena ekun enti say dia asem no ni nyina ewo in suspense too much ye ni edi ensem no echi a de befri mo ede aba ne
adwen say ye de beba aba so mu because say de nipakum no eye koso e wo mayi emu na say de enwoma ache say nyo nkofo eye no wo esum ase no ani enyan pa eye me na mo ka say e de aposifo eguso a wo mo ehwehwe ne yonko Natasha say ne din aba be pie eye sin nu emu no wo mo ehwehwe no eye criminal investigating department form e de nhwehwemu egu eye akwamu say wo mo ebehu eye Natasha say na ebe ya nhwehwemu no ebetimi SCP na wo no so ne side of the story no wetimi aba betu eye agency sisi amene wo ka say e de ye ntia ye nya ene say Priscilla na mu no ewo police hospital ewo Accra a chese nhwehwemu so ebekoso ewo ehonu na ebusuafo when na ye di agina so ebusa say enti ufa yonko ena eye ananse wanfa yonko ena eye because de ensem no ekono papa yi eye de a wo hu no eye je se de na wodi hu no na wodi befa eye yonko ananse woni no ekokodi ehia na wo ye na adwen se wo boa enti obia na wo hu no na wo ka cho so wo pe wasem wo boa e wo kwan bi eso a wo so tu anamo edi eye na chi ananse wo bia wonim se wo ye wutwutwu mutu ana wo yonko a woni no eko eba no be bia e na wo ka cho se ene no nko a woni no ebeko ana because say ensem no aye bubuja ye hu se ye ji ninua Beatrice de no edi se ebeko could be se papa no ena yi na free wo ananse new information aba se eye ne yonko Natasha ena woni no eko hotel room a ensem ne nyoma eba ya nuntina ama owoyi aba nti se dem di kan na ensem ne de yini edi eye etwe na de be free mo edi aba no e de beba abeso nti stay tuned your channel yi so subscribe ya na like videos na share all the social media platform and so media ene equia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makra